Taradubialong Water Resource Department pen kikimbom IB CEM Ronghang Kilang Charidam. Amri KSA lapen rat chelangsi kilometer ner cap sosi atowar long leke thok asai kedeng. Towar ke hingno kilit pigajok rathur pak pen towar langbung long le kapapleng. Manja long Clean India Mission Chirok Tok asai kedeng. Kardom pini prime time ambirta ke thanabang nili sami velen rong pharpi nonar juik tha birta angton pen bitung reng thama constituency angkang arlu Taradubialong Water Resource Department pen kikimbom inspection banglo jakhong ni phaing koranar cap arni Karbi Anglong Autonomous Council Chief Executive Member Tuliram Ronghang Kilang Charidam. Bangso Kilang Charidam mahu Taradubialong IB kikimalong lang Charidam det pen api langkang lumver adim rolangbung Bilokso Taradubialong long lepen keteng alang teng setami lang Charidam. Bangso Kilang Charidam mahut Karbi Anglong Autonomous Council EM Ronghang pen Japonsi EM Mongol Sing Timung Water Resource Department Executive Engineer Miji Kruatum Chitongdun. News Desk Report Karbi Anglong Live. Amri MSC constituency kaparlo arniwang mati aruiwang ahiti kidun lapen school kitam kewang kinang sot kacheleng atwar kahing nojok KSA Amri head branch lapen rat chelangsi towar kaselam thurpak kilometer ner cap sosi ajakiding atwar kahing no towar pialong kisungnang rong troksi araratum pen chichak nanglo rong jangphong umbormon karbiarong mupinjeng pen danglok Ratatum umpanai kechelat kenang sot atowar ke bangso towar pensi hitikulat pendang lok ahin seta bangso towar si chileng nang bomlo. Lasi KSA Amri branch atum pen rat kisung chini si jakhong ni phaing coroner cap arni bangso towar kason se ponjia phan pura ratatum kijoy keji phan rat pen chitosi longle ke thok asai dengpon. Bangso asai ke deng along KSA Amri branch committee kongchen bang Babu Singh milik lapen ari sanghuatum sai kedeng ponalong rat atum setami chirap chitudun la sonthot si kaprek adimalong ta sai deng ponji puta KSA kongchen bang pen lamthei pachini pon non ke bang jilang arni staminetum KSA Amri branch committee pen samila karbiang arong anduga tokano pen chenglok netum penangana dim damji lapen sai deng pon lang towar ka henu pen chenglok school kimeme pen chenglok line garen ke pipe pen chenglok la sapu tharan ta minetum KSA Amri branch pen chenglok chenglok branch pen chenglok netum along sin ta minetum sai deng pon bom lang la pen deng pon bom ji News Desk Report Karbi Anglong Live. Non malam sopan berta ington ponik senang. पापा आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो। पापा ये घर थोड़ा नहीं मतलब बच्चे अब बड़े हो रहे हैं मैंने सोचा यहीं पास में कोई घर ले लूं किराए पे आना जाना लगा रहेगा रोज एवरीडे। बड़ा चाहिए ना तो तोड़ दे इसे और नया बना ले बड़ा। दादाजी के बनाए हुए घर को तोड़ दूं? अरे घर कहाँ तोड़ रहा है बेटा मकान तोड़ रहा है। तुम लोग चले जाओगे तो वो घर टूट जाएगा लेकिन मेरी एक शर्त है मकान तो डालमिया सीमेंट से ही बनेगा। प्यार भरे रिश्तों की तरह ही है नया डालमिया अल्ट्रा विद हेल्क जो कंक्रीट को बनाए अंदर से स्ट्रॉन्ग और दीवारों को बाहर से स्मूथ। डालमिया अल्ट्रा क्योंकि घर बने सिर्फ एक बार। Dihina muapi puthot birta arjupantu senang Dwarbaguri constituency angkang arlo rongpli jasemet sarbura ingti sarthekro mahakro lapen rongchehar arrat thurpaksi malasia towar kahing nokilit pegejok sangti ki orasai keklem Pinpur me ningkan ke thom pli aprang department pen tender below seta contractors atum keklem kredera jok
Pini raratum edon tangka sika pokep la penapar hemejang reatum seta ningme ningdosi towar menangji pu ajok tangka cirung dunlo. Ningduk meme alama bangke ningve si delivery patient ke vanagari seta towar ke heng no pike jok paru nedesi sai jok je prai kilometer isian akeng pen damnang koklo. Pini kiduk det araratum chomove junmove apor setame mithang asomaratum school kidun jia por nangte boktubam lo bojoini thurpaksi dode sang se sang tiar long ke sang chiting rintilo council kechari chelar bomlo setame malasi atobar chelar le lapen cheprek pre kopia potse sarkar lapuan nangke langrem arat lo pusi raratum ningjirinti tiar lok agambura hoi penti moneli ninge nang koklo atheke ningju galam atheke ni tum 2013 penta tender already tender ki pitang ma so towar bona yapan PWD towar lakana so PWD towar ke lake ni tum kohora division kohora root division ni tum tolamara ma ki pitang lo montala bangso kohora root division ki do pen thanga le beda tum thedong puriborton sarkar pen jono nil tumke Tim Han benti munir tum cycle la damno ke na damno gari chelengune lapen ke kiso ke chelang tum ke van ke phone ke su sogali lapen ke dagarar tum school student tum ke dam ke ba posto la ga do ba kisu ni tum kichar nang lo kasini tum non rat phur pa pani tum khainam ko lo lapen ke don an kan chi rahut ani khiti ke tin kharu kabe mili tum ke don haru chi ro chi ni tum gari ke ni se ni tum ni thang ko pa pani tum along thapsi ni tum jo along ni tum towar ke bona ni tum phur pa nang ko nasi prapjing ke chuniri patikri malam la puelo je karbiang lo autonomous council CM Minister CEM EM amai jongsi do pulote towar pathok free titi pusi rat atum ningje lasi ladak ke do araratum aphan CEM EM atum ahin pen langpon ra bangso towar kaselampon ji aphansi rat pen kachuningri padupon aro din hajira kori ঘরে পুতে 100 টাকা করি আমি উঠাই আমি আজি গাড়ী বিচাৰি পেলাই আমি সকলোৱে গাঁৱৰ ৰাইজে আমি সকলো নিজৰ কাম বাদ দি পেলাই আমি ৰাস্তা বনাব লাগি গ'ল উপায়টো নাই গতিকে আমি এইটোৱে আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ যে কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ CMEM সকলৰ পৰা তেওঁলোকৰ যদি আমি দয়া দৃষ্টিৰে চাই পেলাই অতি সোনকালে যদি আমাক এই ৰাস্তাটো মেৰামতি কৰি নিদিয়ে তেনেহ'লে আমি আৰু বহুত কষ্ট আমি ভুগিব লাগিব কাৰণ আমি বজাৰ যোৱা ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ আৰু সকলোখিনি কোনোবা চাইকেলত যায় কোনোবা খোজকাঢ়ি যায় তথাপিতো ইয়াত বহুতবাৰ মানে পৰিলে আৰু গাড়ী এক্সিডেণ্ট হ'ল গাড়ী ফুটে এনেকুৱা সুবিধা আমি ভুগিবলগীয়া হৈছে News Desk report Karbi Anglong Live Gurash Mahila Seva Sang Manja Gorkha Arong Soarlo NGO pen Kapatir Pipon along Nehru Yuva Kendra tum Chirap Chitodunsi Pinimanja Ahitialong Clean India Mission Chirok Tok Asai Keteng Kadu kabe bang pharo hinni sose risoi jang film somar la pen sarpi maratum chelang dunsi bang so asai dengpon ada por phai ner kep malom pen manja 9 miles pen manja hitia long an kilometer ke thom ajak ki ding atowar armu chejeng asai padupon bang so armu ka chejeng hut clean india save water save plant stop using plastic bags keep clean Karbi Anglong pu areng ke lok alam thepen hang tarampon Gorak Bangso Hut, All Assam Gorkha Student Union, KADC Rapchun Bang, Om Setri ke Chetongdun along, Rong Asar, Rubasaratum, Chetongdun. News Desk report, Karbi Anglong Live. Pini prime time abirta bangke lapon sikang toneglon do methak me kardom.